Amen. Haleluya bazalwane. Jesu uyabusa kuze kube phakade. Okay bazalwane, sisaqhubeka ngasho siyaqhubeka siyasebenza sezomsebenzi wenkosi. Inkosi iyasebenzisa yona ngendlela yayo. Haleluya. Bazalwane siyayibonga inkosi isikhathi zonke, siyayibabaza ngomsebenzi wayo babazikayo. Mesiqeda kushisa bazalwane intifiketi zikaSathane. Namanje sisayishisa ke bazalwane, sesishisa ukuphathuke ke manje ngosuku lanamhlanje. Haleluya. So bazalwane ngizocela ukuthi swethu asiphe nje amazwi ambalwa nje bazalwane sazisa ukuthi kungani ishisa lezi certificate. Haleluya. Haleluya bazalwane. Amen. Bazalwane uNkulunkulu wasikhulula. Haleluya. Ngokukholwa kwami ukuthi uNkulunkulu akazange avulelwa ndlela elibovu ngeliphutha, wasikhululela ukuthi silwelele ngale. Haleluya. Imfundo lesifike nesitha salamhlabeni lesingisathane ukuthi asibambe ngako. Amen. Nyalo sesiya destroya tikebe leti sibuyiseta eGibhithe. Because lokhu ukuthi tikebe leti sibuyiseta eGibhithe. Haleluya. Wasikhululela ukuthi thina sibe bafunzi believe lenkosi Jesu Kristu, silandzele imiyalo yenkosi yethu Jesu Kristu. Singafunzi lwelive, kepha sisikhululwe ukuthi sifunze live laNkulunkulu, sihambe ngemiyalo yaNkulunkulu. Lokho kusigcilatela ukuthi siphindze sibuyele singasinaki intando yaNkulunkulu. Njengamanje sidestroya tikebe leti sibuyiseta back eGibhithe, bese sibheka kuNkulunkulu, simthembe yena ngako konke kwethu, sibe disebenti taNkulunkulu hayi tembuso womhlaba. Amen. Amen. Bazalwane siyabonga kakhulu sisho seyichazele. Ngisacela ukuveza ke nobhuti bethu la abangofakazi bazalwane balenkonzo inkosi ezoyenza. Amen. Amen. Haleluya. Livesi lifunza likuba seKorinte besibili chapter 4 kala verse 3-4. Lithi kepha nangabe livangeli lethu lifihlakele kuphela kulabo labalahlekako. Verse 4. Ngobe kubo labangakholwa uNkulunkulu walomhlaba umphuphuthisekile tingqondo tabo, kuze kungasi kubo kukhanya kwelivangeli lenkatimulo kaKristu lofute uNkulunkulu. Amen. Sifunda ngesingisi ke, but even if our gospel also be hidden, hinders the knowledge of God, it is hidden only to those who are perishing, and obscures to those who are spiritually dying, and veiled to those who are lost. For the God of this world has blinded the unbelievers' minds, that they should not discern the truth, preventing them from seeing the illuminating lights of the gospel of the glory of Christ, the Messiah, who is the image and likeness of God. Amen. So lelizwi liyachaza bazalwane uSathane ubavalile ingqondo abantu bakulelizwe abangakholwa, ubaphuphuzekisile ukuba bengalitholi ivangeli. Amen. Yeah, siyaqala ke mamncane la. Statements of results le human resources. Amen. Noma ngapha sisami khona uzokuchazela Yesu nawe. Uzokuchazela lapha kwenze njani phela wenza lesi. Kwakwenze njani? Okay, let's segment of results is human resource management, HR. Lokuthi futhi angaze nje ngayothola ngisho umsebenzi kuzo. So Shisa ngegama lika Jesu. siyasha bazalwane. Amen. Siyasha bazalwane. Amakhophi nje lawa Statement. Statement psychometric lesi statement of results naso. Siyasha. Nalawa makhophi nje etitifikethi sesitifiketi lesi security. Amen. Naso futhi angaze nje nana. Security. Hallelujah. Igama lika Jesu. Bazalwane. Shisa. Oh hot horse. Nalena futhi statement of results sayo EHR. Hallelujah. Naso lesi. Nazi makhophi nje lawo. Makhophi. Mayisana ke Sofake nje onke So nawo. she said, well, okay. Siyabonga bazalwane umsebenzi inkosi yakho. Bazalwane siyayibonga inkosi. Lesicabanga ukuthi lona themba bazalwane lethu. Kanti no ithemba lethu uJesu. Yeah. She's naso certificate silaminathiwe ngisho kulaminate. Bazalwane. Phela ngani bese kuligugu. Yebo sithi asifuni sidabuke. Bazalwane. Kulecheni yashisa. Bazalwane.
Yazi inkosi iyayisebenzela bazalwane seyibabaza ikhathi zonke. Hey bazalwane, This is a computer bazalwane. Computer certificate. Bazalwane. Umuntu emosha imali kanti uJesu yena yedwa uphelele. Akadingi ukuthi sikhiphe imali, ukholwa nje bazalwane nguye. Hayi emva kalokho kuphelele bazalwane. Sahamba kahle. Okay. Lawa ma reports now. Okay. Ama-reports. Yeah, ma-reports lawa i-report aka-grade 11, ama-reports aka-grade 9, Bazalwane ithixo zonke lezo. Umuntu behlezi and bangaphi grade 8 bazalwane, ayibo. A-report about grade 8, grade 1, ayi bazalwane. Sonke lezi ithixo bazalwane besayigcinile sithi hey Nkosi yami ithemba lethu leni losisiza lisikhumbuze nokuthi besiphasa. Hayi bazalwane siphumile lapho manje. Original. Faka emlilweni Anele. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Makushe. Na security le abantu abayifuna kakhulu iyo le. Sera. Bazalwane siswethu siyakushisa konke ngenxa kaJesu. Ha usho njalo Phela konke engikuthandayo. Yes. Ngenxa kaJesu. Ya siyabonga bazalwane inkosi iyayisebenzela nkosiswethu iyayisebenzela inkosi bazalwane. Ehlani lesethatwethu Se computer lesi. Computer naleso. Hallelujah. HR. Uqasha usebenzela usathana kahle kahle. Uqasha abantu lapha. Bazalwane. Okay. And then ke sombhabhadiso leza ngithi. Faka emlilweni sisiwami, faka emlilweni. Bayibhela kaze bazalwane lithi akasasithena kuze. Asithola certificate masibhabhadisa. No bazalwane masibhabhadisa sola umoya ongcwele hayi certificate. Bazalwane. Umuntu kwaphuphethekisa ingqondo. Sesira naleso grade Hallelujah bazalwane. Security bazalwane. Kuyasha konke bazalwane. Sesisebenzela umbuso manje, sasebenzela umbuso obumnyama. Bazalwane. Umbuso kaNkulunkulu. Siyayibonga inkosi bazalwane. Akushe my brother. Okay bazalwane mhlawumbe siswethu zoshama amazokugcina nje bese siyayivala ke. Hallelujah siswethu amazokugcina. Bazalwane sikhululiwe. Hallelujah. Impela Jesu Kristu usikhululile. Hallelujah. Uthi sisebenzele umbuso wakhe. Hallelujah. Njengamanje sikhipha konke lokungasimbuso kaNkulunkulu kithi. Kungaphandle nelingaphakathi nje konke sikhiphe konke. Kungabi nesitha leso sibamba ngako. Ngoba ikhathi letinzima tiyeda. Sathana vele athi na une matric faka liphawu lami bese uyahamba uyothola umsebenzi. Kanti nawati kahle ukuthi vele anginako lokuliphawula sathana. Vele uyathi ukuthi wena uwenkosi. Konke usebenzela inkosi. Ukuthi imisebenzi yabo lebasibamba ngayo siyakukhipha njengamanje. Thina sibe mbuso waNkulunkulu. Kungabikho nje lokho sibamba kusibuyise eGibhithe tikebe letincane letisibuyisa eAfrika eGibhithe. Kepha thina ngamandla aKristu Jesu sikhululiwe. Sikhululiwe ngokweqiniso. Sibafundi baJesu Kristu njengamanje. Amen. Sibenzela umbuso waNkulunkulu. Kungabikho futhi lokophinze kusicabangise emuva. Hallelujah. Ngoba siyadi ngoba abantwana baka Israel seswami bekungekho la bekuthiwa kule minyaka le 40 lebahamba yona khona la bekunesikolo khona la bekune university khona kepha uNkulunkulu bekabanakekela njalo konke bebangakusweli uNkulunkulu bekanabo indlela yonke nathi lo likholo lelo basibuyele kulo ukuthi konke lesikucabangako sicabange ngokwenkosi yethu Jesu Kristu kungabikho lokuthi mina ngifuna ukudendela lokhu ngemandla ami ngifuna ukufunza ngemandla ami kepha thina siyathi kusini live lenkosi. Hallelujah. Ha bazalwane siyabonga bazalwane. Just ucacisa ukuthi why kushiswe awubafundele live likaNkulunkulu ukuthi why sidalula why sishisa in public kanje. Incwadi yabaseFeso awubafundele vuyo. Kuba seFeso 4 verse 11 lithi ningahlanganye Efeso 5 verse 11 ningahlanganyele emsebenzini ebumnyama lethe dithelo kunaloko niboyeneka ebaleni. Amen. Njengamanje sikuneke ebaleni ukuthi lokhu akusiwo umbuso waNkulunkulu. Amen. Ngoba konke kufika manje sicaba usathana usenta ukuthi sibe nemicondo yokucabangela ifuture. Kanti ifuture yethu uNkulunkulu nguye lo wathi ngefuture yethu thina ifuture yethu yatiwa uKristu Jesu. Iswami usasho kanjalo ungakhumbula la the khona inkathazo yosuku yanele lona. Yes, masingakhathazeki ngusodlani soqokani sophuzani masifune umbuso wakhe nokulunga kwakhe. Amen. Hallelujah.
Siyabonga Jesu Kristu bazalwane. inkosi. Ebusayo kuze kube phakade. Amen bazalwane, siyabonga.